Sitha sami engasibiza umngani wami. Uyazi lento yokuthembana kufika njengedimoni elikwenza ukhohle ukufunayo lokhu uphephele kulona. Kuyesinye isikhathi empilini okungidida amahluleka ukuthola uthando lweqiniso abangani abafika ngokuphazima kweso sibinzelana beqiniso. Ngisuke ngingahleli ngedwa ngaqalaza kahle phansi ungawabona manje. Ngafundiswa kona ukuthi ungabomthemba umuntu bothemba ithi. Ingakho kwesinye isikhathi ngibona kungcono ukwaxoxela ngosizi lwami ngoba ngingalithemba ithi. Umhlane wami ugcwele amanxeba abangani bayangihleka ngapha nami ngifile ukuzigwaza ngowami. Nami ngifunda ukuthile banganeni beqiniso uba oqinisile ngaleso sikhathi. Ngafundiswa ngequlu labantu abazibiza ngo-best friend forever, ingakho kungelula ukungibackstep. Ngiyinkomedla yodwa kufanele ngugombela kwesakhe ngembono ngoba engabonisana naye uzobona ukuthi kungcono sizwane. Angalo ukuthi sizwane ilokuzwana amandla engikunqenayo ngoba singabanga singebangani. Mina noma ngathi ngiyayitshela kuyafana umuntu menhlekela nibese niyamjwayela. Isithu umngani kuyafana kushiyana ukuthi ufike kanjani. Upelepele uvuka ogqokweni mangaqala ngiphumelele ngawo yena umngani ocabanga ukuthi ngihlanganyela ukuze ngicine ngingaphumelele. Uyabona ukuthi sitha umngani.